Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. Ako si čovjek koji je za put stvoren i pruža ti se put otvoren, možeš s nama na jedan let da približimo tebi svijet. Jer posada je pravo od kapetana do stjordesa bez mana. Jer posada je pravo od kapetana do stjordesa bez mana. Privatno i poslovno, nek ti bude osnovno, bezbedno i na vrijeme, svuđe stižeš doslovno, nikad ne zaboraviš, uvijek se sjetiš s kim treba da poletiš. Jer posada je pravo od kapetana do stjordesa bez mana. Jer posada je pravo od kapetana do stjordesa bez mana. Smoking or no smoking? A da no što no smoking? Smoking or no smoking? A da no što no smoking? Fly, fly with smile. Fly with smile. Bye, bye. Fly, fly with smile. Fly with smile. Bye, bye. This is your captain speaking. Dragi putnici, kada hodate, vjerujte svojim nogama. Kada trčite, vjerujte zemlji poda se. Sjetite se nogu kad uzletite, da bi razumjeli zemlju kad sletite. Turistička ili biznis? Biznis, biznis. Turistička ili biznis? Reka sa ti biznis. Fly, fly with smile. Fly with smile. Bye, bye. Fly, fly with smile. Fly with smile. Bye, bye. Montenegro Airlines, fly with smile. So captain, Montenegro Airlines, fly with smile. so captain, Montenegro Airlines, fly with smile. so captain. Montenegro Airlines, Montenegro Airlines. Molimo vas da ostanete vezani do potpunog prestanka rada motora. Hvala. Au, ja bi još letio. Ja isto.